guys, lebitso la ka ke Paballo from Vaal. Ke ngoletse Shala because ke batla a partner, someone who's willing to commit, someone who's ke batla motho a tall, dark skinned mara e seng haholo, a sebetsang, okay, independent, and also a honest, a tlo kgonang ho nrata, and also not to compare me with le di-ex tsa hae tse a fetelang ho tsona. Dumelang, mene ka malama mo Tshepo Tsayotse ipalele eo siyashela ukuze ngithole umuntu okhandi nami nje ngifuna umuntu like oloyal akhonayo ukuzimaintaina yangithola onebody smart amuhle noma ufuna umuntu asharp Hi, okay, hi. hi Aja. mina ngisharp wena Ke sharp. Ke utlwile o bua ka motho a nang le body e smart. As wena o batla motho wa body smart, what do you bring on the table? angishuthe wena ufuna umuntu athole adark O ntso sa nkarabe, fana ka ntho e straight. into engiyilethayo etafuleni mina ngiletha mina straight ngimo setafuleni ngizokupha isikhathi uvuvuna isikhathi into esifunayo like mara muzongifuna inyuku kumele inyuku hayi kumele ngitshela ukuthi hayi ufunelani inyuku yangithola ungazofuna inyuku kuphela kanti udakwa nabangani bakho oniyophuza yangithola ngiyahasla ngisebenzi Okay. What do you do for a living or in profession? hustler Hustler or hustler in church? Pusha music pusha into tse ngata Music or jang? any music Okay, then o qetetse neng ho ba in relationship? Ska bua maka, se a bue maka se nako e telele maybe bo June January ha. O sure? sure Di-part-time nyana he. obvious mawatseba le part-time thing Okay, chomi nna ke straight ne o qetetse neng ho testa chomi? Because unfortunately, okay, ka o jwetsa ka nna. Ke sebetsa ko health department chomi ne. So ke sebetsa ka HTS. So nke se ikenye wa nthola ke. Uzangitestisa ma. And ke utlwe o bua ka allowance chomi nna ke shapa ka tjhelete ya hao ke na le payslip chomi ke itshebelletsa. Mzona grand. Nami ngithanda umuntu independent. Mara ke understand mara. Okay, it's fine. Khuluma sicede ntwana. How old are you? Mina? Na 25. O dula le mama o dula? Ngihlala ngiwa. O sure ha o dule le mama? Ngihlale nginomama, ngihlale ebheka ngihlala ngiwa. O na le ngwana tjho? Ba ba kae? Uyiwani. Awukho. Baby mama drama. Next. Umntwana osharp okrend naye sitholile ekhanda. So yangithola. I hope now makangeze utwinese amangazi ngizabona. I hope la engqondweni ivulekile yabo because ukhona ukungikhulisa ngokomqondo ukhona ukungigayela la ngenza khona manje akusuka umuntu ozovela afike nethi wena ngangithola Hotsho ga hore go khulise tjho montse le monyana angisho ke ntho e tjho mosno isizulu sami maybe ebheya man like isikhulisana ngokomqondo logical okay tjho siphambili okay mamela he ke mtha straight go jetsa ka so if it happens that they are on a second date ne then ke go wena ha re ye at your place ne ke tlo go bala lo how would you rate yourself ne how would you rate yourself your intimacy tjho o performa jwang ha ke batle motho a weak tjho because nna ke tlo latsa la amna isoja o sure ka 5 o sure tjho 5 ke kopa mfaletsa la ha kutla no ka 5 le o kae na ka 5
Chomi le tswelena ka ra tsebeng sebetsa tsa. Chu. Ska. No like serious Chomi. Ya tso tsebeng sebetsa. Chomi o tlo ngwapa manala. Khuleka ntwana. O tlo ngwapa like serious. And you know during during intimacy there is a foreplay. O tlo etsa jang foreplay sa kuti manala? My sister. No, I'm just asking. Yeah, I'm sure ngiyakutshela nami like uzongigayela. Maybe ngiphume Kibe kugayela ukuta manala. Manala into ezincane ngakuta manala fast. Ngithola. Awungayingamanala ngezandla uthi soft. Soft asijwayelanga i-hard labor. Ngasile ngama hard labor. Ngithola. Straight now. How long do you take who come? Yo. Phela ngisho yazi khamba ngama round. First round. Okay. First round yazi elibhidi. Phuma ngabo 3 minutes. Yo, ntatemdi. Yo. Ufunani? Mana wana o fa advert mo sejwale. Ke se ke batla motho a ntho. Ngicela nge-first round. Awucavi second round. Second round okay okay. Yo, like angeke ngize ngibale wena ungatshela mina bese siceda la ukuthi hayi. So go chong wena in other words how tsebo go perform jwang? Mina ngiperforma go ya ka motho. Pheka. Ifule shape lengifunayo. Like pheka ngihamba one way. Shape icho. Yeah. No to be rude ne. After ba. Shape e we batlang ke mangana le yone heno ka tlo. Baba. Are you sure about that? Cousin yami. Cousin. Never wanna le. Yo ntwana. Sure 100%. Sure. Atong khona. Phela Chomi nna ke batle hore ona wa second date o nkise go shesa nyama. Ke nyaka o ya ko La Parada if you know it ko Santini. So I don't know how to khona na because as I said in a pay slip. So every restaurant get the restaurant in the fancy. But the anchor wa watcho. So I don't know if utong khona na. If utong just some shows Chomi hle re tlwele. Mhluzi vela kuso abafazi. Mhluzi oyinsizwa. Mara utong just chisa nyama. Ngingidlisa chisa nyama igcwele ngikhelele. Asho. Ngisho ntwana. Uma kheli ninyana. Go botsa la o qetela. Mo o dula nteng o dula o le one. Ha o dule ka be go motho. Ke batla o ipeya hantle re le hlanke go betseng wa ska tlo re ska ra sa bua ka o teng. Hlale mqashweni. Emqashweni. Hona le privacy mo. Privacy phaya ne bathroom. So bethe e o robalang ho yona ke yona ke nya di exit tsa ho yona tjhe. Ayina spring ile yape go tofotofo. Ha o arabe tjhe. Awuvuki molele lapha. Chomi ha o nkara fana ka ntho straight. Bethe o robalang ho yona no ke yona no smash the exit tsa ho tsona na ho yona na. O sure? I'm sure. O sure? I'm sure. Maybe oyi-1 yabo. Uzwitana nyana. Uyazi uzwitana. Bheka ke wena ungangikhona wena. Heish, nke se o khone Chomi. Not like nke se o khone. Sengibuze le mbhede. Khona ke be ke o feta. I can understand okay, thini ibeke so. Empedeni wena ungangikhona. If ever nombona re ke jang Chomi. I serve. So are you ready? Go mo bona? Yami sengijahuma ngathi fake nyana. Because wa mo khona. Before that, do you feel like my brother? Yes. Do you feel like she's the woman you are looking for? How independent and nembuze phaya ndijulile yabo. Nayi. Ngiyacabanga ukuthi uyi. Manje ngisabona mase ngiyabo ngibona vele. Ngimele nyama ukuthi uyi. Sister. Hey, ke batla ho mo bona abutunana man. A ke rate Mazulu a ngihethile Chomi. Jo, aski. Mazulu a ngihethile. A ke batle next ya Mazulu. Mazulu a ngihethile. Shwele for la Mazulu. Labona like la re mama shwele nkosazana. Yo na. Mara ere ko bone pele. So hug ungathanda ukuthi umhage so that you can understand. Ngizwi physics Skata. Wena ka go tletsa ha ke so. Okay, sinyana. Yo ntate mdi.
Okay, Ha ke hayi. sharp chomi. Huggy sharp. Hayi. Okay. Angimboni nengizangigayela. Ungagcina sengicabaza umntwana. Ungiphakama. Ngagcina sengicabaza Okay. umntwana. Nami. Usansuna chomi. Ne. Chu, hayi wena uye yazi. Mara o tla ga ona dinama le wena. Ufuna O tlo nkuka tje. kuka kuphele. Kuka kuphele wena. Uyacaba baby mama yami. Amathi O compare le di baby compare mara sengitshela nento nje. Chomi nna ka 1 round o tlo squata high 72. So ha o compare le baby mama ya hao chomi. Baby mama ya hao ke sure mo file ngwana ka first round ba dis fine re mo. So ska compare le batho ke na ntho tlo re tabanya chomi. Ange first round. First round as mina ngikhipha ngani. Dick sakhe uyafika ra ama head. Haeba no clean chomi. Ngiclean ngiyashave bheka. Ngismart. Awungayi ngenyama anginanyama vele skin nika. Uready kumbona? Ngiredi lo ngiphi half time so. Ke nana ke tlo kopa psychologist. Wait. All right, we're gonna do the countdown. And we're gonna decide what are we going on the second date or not. Yeah. So together, and then make Zanje Kanda next to where we're gonna unfold. Okay. At the back of your head. Back of your head is in 3, 2, 1. Keep. Moshidi. Uye. Hayi na uye. Batho tata. Why ungifahla? Chomi o tloile mo tlwenteng wa tla ba go tla dating le so. Chomi. No like Uska no like chomi like the one o bua ka teng ikare o ka ke haine. Uska njaja ba ibe buku. Uska njaja ba ikhava like tshetse di bua. Mara nami ngiyayibona right. Uyalaphi ntwana? Angina inyama muscleman angisiyama muscleman mara ngakuko phele. Oh tata. And yazi ngathi ngifilile la. Le tja kae? Ubuya phi? Chomi ka ga ba hlapa. E ka go sesitse go on o apere ski. What's going on? Are you okay? I'm okay. I'm fine. This is your date. I'm fine. Ntwana mengithole wena noma ungiphoxa So ama TV ngenzani? Uthanga kezanga. Do you think ngathi enhle kungathi ungiphoxa kakhulu lo. Uyangibhekisa ngaba. Nne ke tlo botsa fela ntho one in this relationship if re be in a relationship. Ke nna mme ka bokwena. Awumme So bani. Mayo. Mina ngini ngikutshelile. Ngikutshelile kapha awu bani. Mina ngikhulumile. He's a producer. Hawu bani ginger. Ngiyarepa nokurepa. And he's a rapper. Ke fa shapa ka line A1. Line uzayithola sesikhuluma izinto zakhona esharp. Ngihambe ngishayelana nabantu amanga. So you won't mind if you go baba shop? Ngicantsi ngishaya ngehluthu. No, I'm just asking. Kashembe. I'm just asking. O tlo ba shop if you go baba shop? Noma ngise baba shop ubheka. My sister. Angisho na witness. Ngingimind. Noma ungangishintshe outfit. Hey, chomi le fashion sense ya ha nje. Khuleka ubona kuncane lo. My brother, next date or you're gonna continue mncene? Mawuthini ntwana? At least in Mechile, sister. Okay. On Bheka mara pound. At least in Mechile. Bheka ntwana. Maybe a date to hear him out. Njengoba nifanelene kanje. Khuluma yini? Asizwe. Hi. Okay. Hi. Why? Hi, hle chomi. Chomi. Chomi ma kwa mpona, e re ke eme o mpone ka go mpone ha. Awushayi 360 chomi. Pampona chomi. Chomi mara uwe yazi Pampona. chomi. Chomi. Pampona. Yo. O ipona wa icheba ha qeta. Erumini. No like pampona wa ipona chomi. Ngisibhekile ntwana. Osho. Hapo eme ko ba. Yeah, he's a good guy. Decent and looking nice, matching with you. And he's a nigga. Chomi Papa ufuna ini? Ufuna ngikuculela? e ka go tshwere ke di pulse nna nke se go. Pulse. Uyawacava ama pulse. Askisi nna nke se go. Hayi nke se Oh, go. nice. E ka go ba peinelwa ke tsebe. Ngiyapeyinelwa ngipeyiswa uwe ntwana. Unwe metsi. No second date?
What you are? Lo yala mapayi ginger. And uyazi. Ness. Ngifuna uzongihila. Ngihile. Payslip nyana ungishila. Mara nimechile out yami. Ngiyambona nami simtetele simechile. mfethu azokwazi ukuthi athole abaye emolini nawe uyitholele abayele emolini abaright. Your final words, you tried. Ngizamile ne. Ness. Ngithi uzongilapha maka-ke hayi. Ngathi uyahluleka ukulapha amanika. Thank you, Njaya. Salute, my brother. Yes, I. You know the story.